Sad ćemo da pokrijemo neke napredne metode kako možemo da filtriramo podatke u tabeli i na što treba da obratimo pažnju. Idemo na Home, New Source, Excel Workbook, transformacija podataka i zatim izaberemo sheet koji se zove filteri. Idemo na OK. I ovaj put fokus će biti na tekstualnim podacima, da vidimo na što treba da obratimo pažnju. Prva stvar, kada dođemo na kolonu status, tu imamo 4 statusa i želim da obratite pažnju kako Power Query vidi ono što mi radimo. Ako selektujemo samo status aktivan, obratite pažnju, znači selektovan je ovaj posljednji korak i vidimo da je ovdje u formula baru piše status jednako aktivan. Ako selektujemo deaktiviran, piše status aktivan ili status deaktiviran. Ako selektujem i neaktivan, promenila se logika. Ne piše aktivan ili neaktivan ili deaktiviran, nego piše različito od pauziran. Zašto? Ako kliknemo opet na ovu strelicu gdje je filter, vidjet ćemo da su selektovane sve stavke sem stavke pauziran. Ovo je u ovom momentu možda u redu, ali šta ovo znači? Ako se sutra pojavi neki novi status, na primjer odloženo, on će se isto prikazati na ovoj tabeli, a nama je cilj bio da prikažemo samo aktivan, neaktivan i deaktiviran. Tako da moramo da obratimo pažnju kako Power Query čita ove naše stvari i da mi jasno stavimo do znanja šta želimo da se prikaže na ovim podacima, a šta ne želimo da se prikaže. Tako da uvek budite sigurni da kada klikćete na ovaj filter, naročito u ovoj situaciji kada je samo jedna stavka selektovana ili neselektovana, da vidite kako se ponaša u toj situaciji. Ono što je sigurnija opcija, ako želimo da uvek filtriramo ove 3 stvari, aktivan, deaktiviran i neaktivan, znači nećemo da radimo ovo, jer ako se pojavi neki novi status, bit će prikazan, nego ćemo da obrišemo taj korak, odemo na ovu strelicu, text filters, equals, i ovdje unesemo, znači, aktivan, or, znači ili da je neaktivan, ali nemamo mjesta gdje da ubacimo ovaj deaktiviran. Ovdje vidimo samo 2 opcije, znači nema dalje. Kad imamo ovako više uslova, kliknemo na opciju Advanced i onda imamo ovdje opcija Add Clause, znači dodaj još neki uslov. Dodamo uslov, opet da je ili da je status equals deaktiviran. Sad kad kliknemo na OK, vidimo da smo dobili ono što smo želeli, a to je da ovaj korak Filter Draws ima ovaj uslov da je status aktivan ili neaktivan ili deaktiviran. Znači nema veze sa statusom pauziran. Tako da obratite pažnju.